Yuk, tes. Brahmana keleng malih nabdang inggih uningayang titiang mekadilinggih ide Brahmana keling nimangkin malih ide ngeruntuhang pangandike dagat sinambura pisan inggih idodane para pangrenge sinareng sami saking titiang nenten jelali ngelungsur agung pengampura pisan lagu riantukan kanjekan titiang nagingin galah ring raine kadimangkin pupuh utawi lagun nipune nenten je kebau sang utama niste cenek ipun lambang luwe anak punya Ian Pradi Nargamayang pedewekan titiang puniki sat waluye anake memunyah asa punike ian teke Inargamayang wanda bantos je meresidoyang rauhing ketanggu sane kewastane nyarik amunike sane preside aturang titiang sangka diastuke rumase tekening pedewekan kelintang tune
Urun persangge langgah langgiane nyarengin ngiket daging-daging kekawian. Dona sastra nenten pisan medasar rantuk sastra belum bengkung asa punike uyaktiannya padewekan titiang. Doran ini daging babangan. Urun persangge ngiket inganan puniki daging-daging pustaka suci, daging baban saneka ceritayang. Dalam siada karya nami yaning mekadi daging carita sane ambil titiang saking pustaka sucine wantah jepuput membantang dalam sida karya dan jewenten lian. neka Brahmana keling inuca yaning daging carita dalam sida karyane puniki wantah je nyari tayang pidabdab ide Brahmana keling tan wenten lian. desa keling kajarita inggih nemangkin lanturang titiang nyari tayang inganan perdesone desa keling punika sane munguh ring caritone. Brahmana janak malinggi ring desa keling punika jenak melinggo-melinggih ide sang meraga luwihing kayun ide Brahmana.
kadiat mikan ide Brahmana keling sane melinggih ring desa keling punika beh Dewa Ratu kelintang pradnyan uning ring tatwa kediat mikane aja kamu kesane napi malih punika sane kasenguh aji pelepasan aji kemoksane punika wiyakti sampun punika ketatasang ide dasa indriya lepas sami sekancani meseh sane wenten ring angge sarirani manusia dasa indriyone sad atetai panceng wisayone nenten jekantun meresi doyang ngode angan idone pagar ngamong daraman wiku Dewa Ratu ide sang meraga putusing kayun ide Brahmana punika kelintang pagah lajar ngamong sudarmaning sang rangsuk sesana kawikon dalep nangon tapo bradong lian ring punika kelintang pagah lajer anganide ngelarang tapu beratu yoga katakaning sama dia malek panong ragahan widi mapa wiwit sangkaning keluihan jenanani de anak kelingsir raris ide sang yang widi wasuledang ngicen waronugraha darmo sadu
pisan ide Brahmana punika magahang dharma saduni nelebang punika sekancaning daging-daging agamane.